Kipat ba kador ba Shinong Bakur kabadang papo Amlarim Subdivision, West Jainti Hill District, kawin negi Shinong kabadan hajan kaput bat kari Bangladesh, menaka katwe terik menta ubnai, kilapanlong ya kejingin lumlang, bat aipor shita yau daloi ka ilaka nong talang, ban khotno ya kador bar jet wahe Shinong Bapura. Nada umla ban le ya kani kim ban si ban lik ujo sendon syaka yeng bishar badon buram bat kin penlong ya kejingmi ban ba hasnong bakur daga ba pensngau bala kumnu hapo jong uni ubnai dei ban yo ba ya wahe shnong bapura hapo jong ga shnong bakur kini kipai ba nong shong shnong nadu kilong keme bat kilong kepa kila shimi ya kejing kindo lang hador ba hol jong ga shnong kabadan hasanda jong ga khasipna secondary school LP UP and secondary section bakur dauki halor kani kejing jongki na kejing bam don jong wahe shnong bapura habai kren bat kilat pathai khubor kilai tho bakatem jong uwes par lamin acting wahe shnong kalakut no lashib nai tam banta Katkum kejing thu jong ki tei ke nong shong shnong kadau jong kejing pinslam banjet ya wahe shnong bapura kalong namar kejing bom shimkhia jong udaloi ka ilaka nong talang wat hadin baki board jong Jainti Hills Autonomous District Council kila dep ban pha ya kejing tho sha udaloi ban penlong no ya kejing jet wahe shnong da ka ba penlong da kejing thep vote ni secret ballot jonga amta ka imlang salang kejing bha jong imlang salang Nila sem jing bahaya ni ka jing thung la snong mu ka snong jumi ka jing shisha ke la bu kras tere ujun mo bangin ya jet yo ra ma snong kaya kata ka lalai ka dong ngim na ban so tu na district council la pun ke larano sya ka khandai tere kunu bomba na khandai tere mu bomba ru him tip shu ka ka ba jia hapo ka office jong district council ke ke jing dia hapo elaka jongi umadoloi kumbangi khain buram yu umadoloi te ngintip hadin kira no sya ka khasau terik mo na khasau terik momba ki pengher no sya ka khat ar na ka khat ar ki ong ba umla ban long ya ka dorbar ngintip na kanu kada rei na ka jing sisa ka jongi idon kam yo full fledged ramba sno Namar ke jingke yu khau risho. Namar kimla bantung dilar yanu cleansing bit lang ipat ba. We have to get the resolution and the list of the vigilant. Unless until we get that, we cannot proceed. Ya kani ke jong ba ham tam yu pai ba. Dan nakaliang jong job ka. Mission jing ba. Namar bun baduk basuk. Batraya ke job ka. Pisno kumno. Kadai na yang bata. Lada ka scheme ka ba ar hajar aku ar ka bangila set ya ka work code order mila duno ladang imyo ya full fledged rong basno ka job kar kan dugo no te ka bun ila du de ki crore namar ki don ki work order ki bangila thep te ki job kar ki bar pe ya kanir bitip te ladang imyo ya full fledged rong basno ka ken galaway jong basnong jungi sa ngin poy pai ba kham tam ki baduk ur khawrison ladang idu ya kani bun ki babang khawrison oi bayo bakot lete udang sim tu khawrison namar ladang imyo ya kata ngimla ban poison mission nya per khat yo pai ba te nakaliang jonga kum kanong song snong jong kasnong bakot ngakarpat ya ki board jong district council rengkat yang mandaloi bangun sobha ban simkhia ya kani ban aino ya kata kador ba katarik hapo kani kata yo knang ba ngin yo ban jit yo tawrong ba snong larda ulong ba bet ne ba ko ne ba malah ne no ni hun knang ba kaya kai kam snong kanya be ka imlang salang kanung don kejingnya kan ko yanu raman ngilal yo full flesh rong ba snong Maupun syar ya kasnong katau ti imlang kasalang ya kejing bha jing biak jong kasnong katau la klam da urang masnong sing upan mentangar ngodon kam ko kunro jeng au nei France ni don kam a full fledged headman that is a seal you should be needed unless until pinum yo ka an dangalai sejong kinong we have to get a full fledged basno. The seal is compulsory. The letterhead is compulsory. The core is compulsory. Don't come ke sana. Unless until uhat men unjuk sana kumno. Ya ka kia ka son jong kasnong katau. Ya ka jingbit jong baduk basuk. Tang kata ngakarpat kiti ki pai ba
Baki dongkam ya kani bantung yang orang bahas nong bandawan nak district council nang dalai kai kani kesalendat basu tarik si tarik lalong butuh kepilih bor jong district council bor jong mandalai umla manle nimban si banyaj kaan kedon kami mentang itu tentang di berari yang ini songa kajing kadon no tajumi kajing ma kadon sa mo sa kajing bol nakaliang dengar ngadon ka amarwa ladangin yo full fledged rang basna mo bayo sonat nakadistrict council tamot amdan na dia kum bangi burom ya kadistrict council bakadai ka kemi kadai ka bor ka puniyan maka kadai ka puniyan ka ni mereka mde ban snap yano ban no asiliang ne ban thau tarajo kide man perkhat yangi asnong bakur kadon dengi jinge pai ba te ngator pan nakaliang mo dosok ngel kum ba kadai kemi sa pet bason ya kan ke 7 amlarem baro kan sobha ban pelong no ya kan ke dorbar bahkan ai tare kan po asita yo nang mo poi ba unsuk ladaw ujak manu ngihun tang kata publish kurang ni ngamban siban gidan kam dolong busir ngikun be tang biyo bos sama dia permanen tempat benta acting kalakun nyim kentho ya gitu ki ya komiti yang kentho mensuai kentho ya no kentho ben ta yo dolai boro kan jingla jong dolai ke jingle udalo naka ega da bo udile kadan chelnet kini kadan kentau kayak ero ngimla bentip yo dolai boleh dili boleh le ni iben ni kisno ka thau ni te nglam le ya kata kade ke dikisya ni makata gi dawashi dawa bakan long no odorbar bagin yo mbak senong baskem de yo abc ru gun tang bode baskem kami ini atau permanen handman rementa thinle chikilain office ne gilai yu kimpidiang te ya kini ka maka por jong acting ro lakut por acting ro kalakut dan bor su benai ngi ke ero lagi don kami kot slai kun ngilik pan nang no ngilik pan da skim gini kita bun jaj ntan ngilik metrik ikon lipan kot en ma habede berkata ka lain jong job card mama halain ka job card rung ngisem ding ya paham ta to hok jung pai ba jong snem arhajar aku aru ngiladu ya ka namar baleng idu ya ka namar ba nyimyo ya tau permanent handman ni nakaliang jong ni sa sisim ngaban ban biang ba udaloi ni aipor usans ni hapo kini sans ni udah ban but tarik domla len le kini ngin move sekut nane ngin mi pai ba borok sisno Anton Power P habede berkai jing bom yaj be jong kador bar snong bakur jong ka snong jongi kaba lalong haka praterik benai April arajar arkuar mana kalian ke district council kala khot hajir ya udaloi halai terik benai bersan pad hadin kani ke district council kala penmi ya ka order ban pelong ya ka fresh election ban pelong ban fresh election haka live voterik benai Jun arajar arkuar bat ars ni shwa kapor kata kabelong ar praterik Jun ka district council kala puspun biang yang kani katarik banjit wa snong bakur jungi manakala ka district council kaong kan bu tarik pat da kumway kasni ban mentapat ka district council kala penmi tarik ban pelong election jit wa snong hakasnong bakur jungi hak khandai tarik benai November bat nakaliang udaloi ulapan por ban pelong hak khatsau tarik bar hadin pat ulapan hiar sakar atrik mentau benai ban pelong yang kataga dorbar election ban jit wa snong bat mentapat upan por ban bu por da kumwei tike jingle jong ka district council bar ka jingle jong daloi elaka kejing dile jong ki ka kam snong kam thau jongi bat kumbalong mentah yau kharuson ru ila bandu namar ka
namarka supply napo amlarem kalabu terik khandri terik mentau benai mantep kerteng ndai kumung intep kerteng abang ngimyo yau tau wehe shnong ubapaka kata kasim jing yangi tingi na kaliang ipoy ba don ayu silandet ba udaloy udile ya kani kakam kakum ga kani ka order ke district council kalakot haji riau haka khatsa khalai terik benai basan tiba hangta udaloy ulapan puar mong aipor si aipor di hadu kat hadu mentaru umpale udaloy tidon ayu selendet kajing lek jong daloy propose la sandro se pikini ke order la penmi ndre udaloy ubadile ya kani nyimtip don ayu selendet jong daloy ndre na kalian jongi san singin aipor udaloy san singin aipor udaloy lem kum tang lek kum gain kum ang lek sakakut tigen sapek kakut kan lek ayu yu ya kakum ga odar bagi yo nam darem kadai tat hadu udi sembar tat hadu di sembar ndrei kila khot man thep kerteng ban wat dilat mai hadu long kata kan kut hadu di sembar neu benai unombar ba di sembar ngidang la ndrei kila renew imut ban le lem ga jingbit nangi ki pajba te hajing sisa ngi ki pajba ngi kwa bangin yo yo tau mbak sunong bapaka nang tangin sale yang badon kam tam dangin yo yo tau mbak sunong bapaka telong kharusion ngin sadu sendon kata kalau kasem jinga ini mana kalian em acting em mbak chnong kan ni le udah kut ketem ke manda thuk kam thuk dam ni situ em kam ki kot keslah klem mbak chnong in yo la chatam tu acting mbak chnong như dewe kot katu te idu kate sama wa em kam man lada da pensmat dulu ya po ni tayau yo wan nuno we kan ga kam mbak chnong yung ni man iketem kam ibor man ikan ni wo chong ha ni chong ba ko te em kabor dolo ba ka elaka nong talang